Assalamualaikum. Setelah murid-murid membaca tugasan teacher di dalam Google Classroom, sekarang murid-murid perlu menonton video pembelajaran di Master Channel. Master Channel ialah channel sekolah kita yang mana murid-murid boleh menonton video pembelajaran mengikut subjek dan tingkatan. Sekarang tekan video. Kemudian type Master Channel. Ma'arif, Master Channel Ma'arif. Jika murid dapat lihat terdapat pelbagai jenis Master Channel di sini, dan pastikan murid tulis secara spesifik Master Channel Ma'arif agar murid tidak tersalah pilih. Kalau di sini murid dapat lihat rencana batch Master Channel, dan saja Master Channel. Kemudian di sini terdapat pelbagai video pembelajaran yang boleh ditonton, dan untuk memudahkan murid-murid tekan playlist dan cari subjek yang mana murid ini tontonkan. Jadi pilih English. Dalam playlist English ni terdapat beberapa video pembelajaran mengikut tingkatan, dan teacher nak murid pilih semua topik untuk tingkatan 3. Jadi berdasarkan video pembelajaran ni, murid perlu hasilkan peta minda menggunakan Canva AI menerusi akaun Delima. Jadi daripada peta minda itu murid perlu membuat pembentangan juga menggunakan Canva AI. Jadi teacher harap murid dapat hasilkan tugasan ini dengan menarik dan efektif. Itu saja dari teacher. Terima kasih.